mpaka rais. Hakuna njia ya mkato, there is no shortcut. Na wale wanasherekea wajue sisi hatutaachilia nchi yetu ivurugike tukiangalia. President Ruto and this administration will not allow Kenya to descend into anarchy and chaos in the name of liberties and shortcuts by power-hungry politicians who are impatient. They cannot wait for the election. They want things to happen now. Tutakaa gumu, tulinde katiba na tulinde taifa letu kutokana na vita na mizozo na kupotea kwa maisha na uharibifu wa mali. IBC and your vote will decide who the other leaders will be after the next general election. Watu wa kuamua ni IBC na nyinyi. Munapiga kura, IBC na hesabu inatangaza. Mwenye hajafurahi anaenda mahakamani. Mahakama ikiamua tunasonga mbele, hata kama hujaridhika unangojea wakati mwingine. Tutana mbere na nteto cietu akariba mara wandini ya Bogeta East South Imenti nibumirite kumenere mubunge wa Daktari Shadrack Mwiti no ntobakure makujuri wira nebura abekire bakubekira barabara lami arabone ne kuriara no ntukinyanya barabara ikururwa ni mukandarathi ekira lami itekinyite ntereu Jeff Wagetuma nowe na riboti Nabwa kariba mara erere wandine ya Bogeta ya Bogaiti kirigishigo mbunge ga South Imenti nibaumirite kwithondekera barabara jora bethirite bakigita ni araboro tithirite kiara bunene mujumbe wa South Imenti na waberite wira ne akabekira rami untu atithithitie monkanande kinyanyuma ya President William Ruto kuruguria barabara iji narua twatinda tumirite twinde tujiyejene kuthondeka njira yetu no kethrwa tukomba kumagaria tukomba gwita maguru nindigitera maketha na antu twinde kinyamare ne turige kinene kya gwita na njira yetu bari ikane promise ira batwekere 2022 barabara eje mbere maintain wani antu bongwa na eni brand basket ya Bogeta yonde nere ekalio wekali antu irio kabiri miundene bate komba kubyumeria barabara jonde jiaterwe gute baba yomba gwetereka na teje narua ni atolba umerete bathithia drainage no ntungari raranjerene kurukia tongeria baba ni bonanite kurigara guku nene nuntu kinyamba njetire thithitwe mwaka jojo twangirije 25 ngirije 26 barabara eje yakuma KK gwita mitungu mbetire nenkeri itumba kwithira ikimikira rami nitukwenda kurikania mheshimiwa wetu Jeff Shadrack Mwiti South Imenti ula twatari na kura nyingi arikane bwega ndiria turombaga kura atwirite aituromba kura kenda njira eje ombo mikira rami na tukarikana njira eje kirinye yakurukitwe eje nimwe ile yakurukitwe kenda yomba kwirwa gikirwa rami lakini twatega 2025-2026 budget ile ararombere kumikurukia na ari mbunge barabara chietu ile ambete guto promise ile gwetwa Kionyo Kanyakine Kithakanaro motyo kya mwanka mitungu kire allocation bwana Sandiraka orombira kumerukitira zero budget tugashoka kire barabara jingi tuli na arua ile gwetwa KK yegoji moroga mara editwe mara umbete kwithrwa umearokirite umbete kwarokiti 25 million aki mbese inkai mono ile itumba gwekira kinya nusu kilomita lami no ntwitwijura barabara ikero lami na mbese ingana barabara ni ronchi president jathatu ni ronchi jathatu na ramuthiara ari mweri jwa ire twana kibau kiandikiaria na mwankana ndi barabara egutumba kuma mara wita keni kiandege barabara yonde ni impassable ko barabara yetu aroma ni thondekwe antu ete kana ni atantu betu objective yetu nonto njire ni arausi ni Kenyatta Uhuru Kenyatta yachoka rutu amenda uzima itayairi kanjire ra unchagwe gekirwa mianke thatu ikiri kilomita 3 kumegoji kwe kigugoji itera kinya mweru niyo tukuria atiri etho kimianke 3 kilomita gekiro kilomita 3
kiri kilomita 18 ri yekirwa mianke ngana bubwe bakenda bwe 10 akariba babaugite bakethira bakieberia mujumbe ujo gitine kiri kithurano twitite ukeja kwithira arami itithira iri gukinya ntere iji Shandra Kimuti na turirikane namenye kura ira twamwere kote antu bakua irio no kuga ito kwigwo rigo temenderero garithia antu ba South Imenti nonto imbesho kubene ikabu nonto weja kubaguroro bagurire kairi katukwenda kwira atiri mweshimiwa tuli antu ba mara tutikwenda mbesha yaku kira tukwenda maendeleo tunenkere maendeleo tuli antu ba South Imenti tuli antu ba mara itukoromba bu nonto wone gitari akinya ibatu tugagutarira ibatu tugutegera imbio thithietie na Shandira kabarabara je gwatweke tekirwa arami nonto tukwekera lokisho nutekyo miete twetikirie ma kauma mweshimiwa tugakwebera tutare mtungi urokomba kuthithia na kujuriria antu ijara waugite okathithia nonto mwankanandi utekyo turona ukithithia mweshimiwa Shandiraka maendeleo ya thirikari na nte kurega lakini uti maendeleo turona mwanka thaizi kwe maendeleo bonete antu betu kwejo bonete batu mwanka thaizi uti maendeleo tuonete tutije kethira itwathuranire kana kethira tutathuranire Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Ibwa sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma nonto boribotu na njira inkinyaniru na tutana mbere na Nteto sietu etithia bikibiki kuma Igembe Central nibasokete nkatho kiria kari na turiba Igembe Central nonto bakuria kumira kiri maandamano kana ntuko ya sabasaba kubwithia maandamano haraba menerete bunene winyange burabo umanirie na maandamano ya ntukui nkulukini bonenie kuria kwanirwa kuona ntubotirwa kwa musemano yo ari ngavana wa Meru Peter Munya na Matiang'i mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba kuma midio ya Igembe na kulikithia mwamba buru ate kabila mwamba ate renjoni mwamba na itukemea kitendo kiu nontu ikiocokia antu betu nyuma na antu betu kutwika kaba kuthira kingui na tukwenda kwira antu betu njenzi bado tukaya kuendelea na njira hiyo tukathukia Kenya hii na tutina Kenya ingi na tukathukia Meru na tutina Meru ingi Nthuki imbithi kuma rutene rwa Igembe Central niumirite na gukatha akari na aturi ba Igembe Central nontu bakwithirwa bo batomba kumira igitenerera maandamano jensi boneka benderere na ngugi ciao o uria kwagirite nono ke atugira mauta dringi ana bigibigi na genda tetagwethie nyumba cia antu bautoria kureana na antu rais yetu William Ruto tukuenya antu baba kwa one time we ya bauto tege mwabo basiome batotera ngocia na antu ba bikibiki na sore bantu ba area na to youth batwe Igembe Central ni turete manto yau na itokwira antu Igembe Central ibuboya nonto iburete tabie uwe kwithinto byantu na turenda kuwa batwe turekaji Igembe Central na antu ba Meru County batu tiro twa support wa lifu kwa vyovyote bile tukwenda kuwa tutu support manto yau na batu ya antu Igembe Central twakaria Igembe Central etu na itokwire nyanto baraba kuibwa baithirete na ukungi inya eri wingi bai karibu Igembe Central turi antu ba amani na itokwire nya mweshimiwa etu ndani kile ni buboya nonto netirite atu wathanithie Igembe Central na no atutira ngui katu antu ba investors baba kwenda kuya kulitangwe Meru beya barete utonga Meru kenda inya Meru etu ekura lakini twanjire kuithinto kana kuenja njira utiro Ruto supermarket utiro Ruto Lamine Ruto aringirwa kure atonye ka ature bizo bati kwithira thai tuke support ni kuoya kura imbingi ijara kenda tutwara tongoria batu kwenda thank you enda kwaje kiriana baba njensi kiwa kinyabo bakuteta kiyo na kiwa buru kinyerera bakuona bakioro wango turi asiali nonti batu siari jana baitu kwibwa boboe na kinyabo itara bakwandramana baketara bakituka ngito bietu ipole sana kiri antu bara biashara sio senyangi kire kwere maandamano na kitendo kira kia bwithikire tikikea nontu mwana biashara ora wina biashara ewe
itakuya kuhusikana na ndoe siasa. Namba ni chama ni omelita tu bonda oni kwa nevoya no nto thirikari yetu na itoiberwa tutaugiri mno ntukura maandamano nto nyango cia thi tombere kuendelea na nkoira gavana Mutuma ntothingia akaigua akibua tuyao tunjensi tu bana bonda tumoete mbaru na nya MP tukile tukua tumoete mbaru noroke ya tatu kurukindu kiji mbithi bakiaria ni pameneretie miario ya uria wari gavana wa Meru Peter Gatirao Munya uria waririe akimeneragia nyomba iria cia ithirwe akiugaga ati we atari kanire ndene ya Igembe kwina muntu we nyomba yawe yenyangirwe uria kumeka ya bei sawa katukwenda kwira urori gavana wa Meru Munya turenda omwira abantu ba Meru ibonere utiko bwibyo onto barere okuringira kura bekiragira itu eitarira na tukwira ti maguna ciake yeyirwe kinya bei sawa muntu wetu njiane yirwe na tutono imiareria atukwenda kuwa oro ni mendiage owe anje nukara yeko kumenya mantu yaku angai netherwe owe tawire police no me information yuete theria ntu baku kuwato amba kuruki guteria mucemanio jura jureterirwe Matiang'i ni banimeneretie Munya nundu bakuga ati Munya ari na ugwabo bwingi bura bugutuma ateria mucemanio kinya we mugwa ndogonu okuwanga no ronere anga kombo karwa no rowoke arande ciaku no reibiru obwora ria kwiya imbiukira ende tuwe atire gavana Mutuma mweni time ora twakwere time ciaku urathame agetano ratwatha bubuwe angavana Mutuma time no athe wona ura kwathwa zazawa neke ni miaka 10 tudam tutekwenda by the way thai tutekwenda generation irakura turenda ntu babethe itene na tutemenyote ntanya mwana na muguru ana ibo bekuthai ende o mano okurire we muguru mbithi ikiaria iri maili ithatu para betithagia bonda cia kuma maili ithatu gwitonya njira irare na gwita kangeta na thagacia bora stage cia bonda kabera iboya sana kwa kuwata mheshimiwa ndani kile njara na mtoedhilia na kwa kusika sio murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Central Iboya waba na komishona wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na alitite mukana kiri sibitari sianto kiumbe hile ikulasimithia asi kumamwe sibitari na kubaka asiatikethira batema ama sibitari insurance ya SHA itumba kubarungamira Gitonga wete sibitari iraikawatikana sietumira asibodho kwikajukirwa Italia ya kiwatho kuloki Gitonga na arianite na miario ati thirikari ni kulasimithia akenya kuria mwaka yonde nikenda bakomba kuona utungata harawete muntu airia kuringana na uwezo bwawe bwa kimbesa mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo no ina riboti Kamishina wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na rutite mukana umunene kiri antu baraba kuthiba kiraga barabange batike bandikithia kiri mubango wa thirikari wa SHA ara ugite wona bagwatikana bakathukirwe tagaria rinene ria kiwatho. We know there are people who are discouraging members of the public from registration. We're telling the people to register. It is important for you to register. It is even catering for things like cancer. And with evidence, confessions from the people who have been able to benefit. Kiuga kinyiba kumenya kuri antu bambirite kwiya antu maturani bakibenagiria bakabandikithia kiri SHA ara uritia kariba kaunti no kuigwa bariri itho batikaiywo na batigetigiria antu batakumenya indi betigiria antu baraba umite kiri thirikari bonka. We know there are people also going around telling people they are registering. We're discouraging the members of the public. If it is not a community health worker or a health facility, or the national government administrative officers or the SHA officers don't agree to register. Some conmen are posting around like agents and they are calling people their money.
Gitonga gituma mukana umunene kiri cibitari ira ikweneria yati no mwanka bamamire cibitari ciago kingosha ibarira mbecha ara ugite cibitari ira kamenyekana kathukirwe tagaria rinene ria kiwatho. Again, we've had complaints from members of the public that for you to be treated, you have to be admitted. We're requesting them to provide that information to us so that we can be able to act. It is not a must that you be admitted for you to be treated. Muthiani agikanukia ati thirikari ni kurachimithia antu kuria mwanka gunthe kingosha yambiria kuruta wira. Again, we've had there are cases where people are being told you have to pay the whole amount for you to be treated. As you are aware, during the Madaraka Day celebration, the president clearly stipulated that people will be allowed to pay according to their efforts. So kuna ile lipa mdogo ndogo kulingana na ile pesa kiasi uko nayo ndio uweze, by the end of the year you just need to have cleared what you're supposed to do. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Ibwa mwandiki wetu wa Nteto murimi wa mbogo nontu baribotu na njira inkinyaniru na mbeu mbithi baraba ingi ni bethirite baisumbuka nontu bwasya ngui hamwe na kwithira ni bathomere bawata degree na masters onto boni botuma baba ingi batonya kirimantu ya tibui ya maandamano ya Gen Z endure ni buri kubatere kubwidwa nikwenda kusuira ntaira ontobo. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna nasemanite na bamwe banduke mbithi baraba thomere endu nontobo wasya ngui batonya kirurimi na kinya wandi wa miti. Kiriro kia mbeo mbithi baingi muno kagitani gakakori na maandamano ma Gen Z bakarwo barua gutire na gwira inde bobong bokethera bore kinyume kiri mbeo mbithi baba baire wa mbere rekeni munene kuma wandi Marimanti na ora kurige university ambire weri akumithia miti akende ya kuona mugate wake wa ntugo teno kumiruba mianka itakunyia mianka 5 kuma kwambira kwende miti na kuma ndambire kwende miti ni yugintu kionthe ndi miti wambendetie wambire na kiratu muti mbendetie wambire na thaka na anything nya shati nya irio kora nkiria in most cases miti mbendetie miti ino nuthio kethera wena miti for example ukawena miti ngiriegana nasari ni yao ukagea na organization kana thirikari ukweka mukugura miti ukaendia muti ure yoka na shilingi 10 miti ngiriegana inu milioni na mbe encourage nya youth ekuru na ntubande barabara ukuparo the nurseries people are buying trees na nurseries itukutumira mbecha bingi kwambiria na profit ukawata returns cia miti almost 100%. Robert Mugambi wa kuma wandi Nkondi akethora le murimi wa nyanya werera kinya wa miambiria kurikia kuthoma ndagera form 4 ndachoka ndathie MKU ndarutha diploma ya supplies and procurement management ndachoka ndathie MKU wenkairi ndandivasi ndarutha degree ya Bachelor of Business Management in Supplies and Procurement Management. Mugambi agitariri mbiongo yatumire athongero rimini bobong na kinya kinengera mbio mbithi mataro kira gatemire mbenda urimi muno outside kwena challenge wira utena mtomba go connect na wira kana mbati ya kwitari kuri kinya ukakarandhuka metera as a youth no thine so ni gondonire yes nthomete but ginto kira mpomba kurutha no andime meanwhile ngetagira mbona kana wewe kwe bantu kona wira but at the moment ntikwegwa mawira mono makinthungira mono kira nkwenda mono iko advance with me no to next time ntikwenda kurima nyanyi nkai ndenda kurima 1 acre na ndenda kumirima ndeninka batena wira no kewa arauli wena bantu gumba wasesiroje kabo kathongero limini in fact urimi waroje no limbo kumana no limbo kuretara mbecha na ukatara madhabu ugatega nukuona mbecha igikurukana watuika wewe there is no time kwaga mbecha for this they know day ndina nyanya in the next few weeks ukegwa nkathongere in the market no amwire tafadhali ukaya kwegwa aomba ukaya kuga abantu kinya aomba kunya kuungana na mtu kungegwa ena thina financially no amwate njara bakalima
urimi bwa ruye no urimi bona gumithani wembe ombethe kuma bantonto rarumokoreke kwa igwa rugono rwa antu baba bairi ende murigo gitigo rutererwa gukwethurira boro kwenda Antonia Meru TV kuma gichigo munge kya Tharaka gitoka mbeta ndagara Waiguna Kada cia mwanya Ndagara Waiguna no ntubari botu na ndira inkinyaniro na konge nakuo MC wa Mitungo Evans Mawira Karia hamwe na waziri wa urimi Meru Janaru Gatangugi ni bauritia aciari kwariria anabone kenda barekana na maandamano ya Winyangia nkuloki ni boreti ndukimbithe kuibanga na ibande na kura ni kenda bakarita ugebuo kiri kithurano twitite Indaugire na kuthirikari ireringeri kura kinya batu bara turingeri kura ndi Evans Mawira Karia ndaringirwe kura ntariki kenda mweri wa 8 2022 njirere ngire yake kurita muntu gitine constitutionally it is either agakua kana akagitata akaresign ewe ingi irerio kana ekeja impeachment jere kuika muntu wetu otorakaredi lakini no ande nonto yuna chio tironde ikumbika njirere ngireo ire kumbikana ne akuringa kura egitare general mbio elections na narua IBC ratoreterete nonto tutirari na IBC ekwa sworn in we have a fully constituted IBC kirambo mbakwira na baba beto atanochia na arochia na ndite nio muntu ibange na kibande kiawe ete aciandikithie muringi mbio kura sauti ukwenda yumira narua mutongerio ukona ate gwitithia ndigurura gukwendekana mutongerio rokona ate gufa wejo murite na kura mwanka juriku cho 2027 na MBC nethere rugurite obisi no nyatha iji no we register kujukia kura na arendi quota kana ine Huduma Center twena Huduma Center area Meru na kinya babwe baba bange na nebo kurakura antu ibatege kura chiao ba make sure kura chiao ro chisa sawa nikenda nonto igokara jako na kibubani kejete na ndio ejo tumire kura eku kwaria mwanka jore jo 2027 tafadhali kithirwa ko thuri thirikari ndio yogia kibande wejo garure thirikari eu kana metithie kayo menengere ta mwingi ende te thai utena kanya kau no ndo thai twerire thirikari gite atia itwathe miaka 5 thai nyoka thuri mheshimiwa wa Evans Mawira ate gutewo thithia kama yake agagita atia kwina nafasi 2027 kuthura muntu uri okenda indi thai gaturite ngugi turui muntu uri na mwana umwithi mwana babo chita Gen Z kindly we want to beseech you berezeni kinya gwatwika maandamano jadwe maandamano jai chathiri nonto nande for example aja Meru kwena supermarket ira ithiru ara Meru gwitwa Magunas maandamano jaja nge jantariki 25 gwe supermarket inge aire Lutend igwitwa Beisawa maandamano jaje cho no ku imagine jaretite kuithia kiwanda kieria kira kina turnover ya more than 15 billion kiri economy ya Meru kia Meru Dairy o maandamano jau jecho jounanga supermarket inge gwitwa Selenite ko twariria niana betu kinya tugita maandamano my brothers and sisters my young brothers and sisters na baba bangi tugetikiria gutumirwa ni wanasiasa twenyangia biashara ira ciandikite ana baba no tu in as much as bakuga gutina ngugi gutina employment kethira bokwithia biashara ire andikite ana igana na ndi narua Magunas ke ingi ana bau igana bengugi na kainja bali so tuelezeni ya kwamba in as much as we want to exercise our democratic right please kindly itwithireni twina subanes rira twitete maandamano ne jaja na riboti ni yetu akanyaka kunoka weta kuraya insokerete na nteto nkiluki Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na stairire okwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaja ni ondobu waku nitwendagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated
Duralong, Roman Tile na Magori jakuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwanka Mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Harriet Botanicals Meru Branch, to the Meru Town Greenwood City Mall, first floor, shop number F34. Hi, welcome to Harriet Botanicals Meru Branch. Nitwendagia ndawa cia untwire na cia gutiriti mirimu mwanya mwanya. Turi na dawa muthemba jua Haruwet ya fertility na hormonal imbalance kiria koro, Tediwet kiria antu arume bari na low libido na infertility. Sagawaita ya asma na thina ingi cia kibara kiriana ekoro na antu arume. Mosipshot ya high blood pressure na sukari kiriana ekoro na antu arume. Busareki ya acid na thina ingi cia kiu kiriana ekoro na antu arume. Na supplement cia kuongera mwiri inya na gukandana na mirimo kiria antu arume ekoro na ana. Harriet Botanicals nitwitikiritwe ni thirikari kwendia ndawa cia untwire. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana uturingere thimo gukurukira namba 0723 341 168. Email ni info@harrietbotanicals.co.ke. Website ni www.harrietbotanicals.co.ke. Kadha si mwanya kiriwe mulaithire no ntuboita na mbere kurumira nteto cia Meru TV. Tuta na mbere na nteto cietu akariba Igembe North na mno antu amboi ni bamenereti mubunge wa Julius Taitu muno ntubo wasio karia nteru. Bakwa bundi bo butuma barira kaita konde na ikiriro kitibikana. Owese maitha ni babethetie nkemukeo kilokera kuyandithia siona kinya kubairia barima. Yapata kumenyethani mwandiki wetu wa nteto kuma midio ya Igembe Mukiri Onkunja. Ni akari na tori bantu amboire Igembe North ndiraba umirete kuona ni kuria kwaniro kwa na kuona ni kiriro kio kia maitha kira kibanga iketie ntuko kwa ntuko no ntuba kuyura ng'ombe cio akiwa indi monkathai ni bathame 20 ona kinya ndithia cio cionthe ni riteto mucie na kinya mtu akomba kwitha kiwato ni kathina ati ona kintu kia kuwata mucie yo no ntu ng'ombe buru ni ciathirire indi bakiolotela kiara kiri mubunge wa Julius Taitu bamwe na thirikari nene bakiwe yakava bateyere ndi ya toka ng'ombe ciathirwo ciatiwa twathiwa ndi theri tutione nyambi 19 mwaka ngiri yere moya twere awe 2018 moya twere bukanya macezi ula da isi twita kula no tunya ng'ombe cionte nirathirire na ndu iguthira turiro twina security uthe security tuthiatira ng'ombe ende kinya kurito kuringa ri ni ciambi oni ngwera nditane kurima ndi muremi nara ndima nara Rwanda inya rundima mbe ninjo ucio ngo ikaithuka ikareinto kwa tuga kinyo tevyo tebu tukuona thai ende turengerwa kinya neamba thare kiri kwa ng'ombe irathira thai kaba kwengana ngekoro wena tu twakua sunwa wenkaibwa nkeinyele kani no batu tu ngekoro kinya batu tu tusogeri thai neamba ba
nontu ng'ombe ni irathirire batue twithinene nontu bakwithwa ng'ombe ciothe imparene twatigwa tubuli ni imparene twatigwa ndiri mina ire bata na tia bata amwe ng'ombe amwe kinya tubuli batu ni katura erero biu njuma tano to erero tola toito bambito tura kama nto to bambate nto kama ng'ombe ni na aitiri no gwiba nante akunda katai nanga majani ni mbibo to eta medo yau to korua na muntu ararua tai na ng'ombe ka kauja churu no gwiba batu rwanda rotokera ote ng'ombe totikinya nemwe kaitene kau ni bawete kinya ikorobo monka thai ni babacokeri micie rira bakwatwo kinya ona kinya kibikore bira barimite Rwanda batukumba kwitoketha nontu bo maitha ba nontu ni kapa kwata ikoro ona kinya twana banchogerie ninkuona manto yau yati yari pati kwa sekiro te otokaria batwe tokothoka ngwa noro tebyo batotierete kinyambi orinde ngekuru ireta Rwanda ikawato niamba nao siketheru manto amae na wou na bacoka ringi no timwe kuruka miria yakwira mwene nkwetheretwo ntu fulani Rwanda no kake yakire na to miria wita Rwanda ringi no ntu yara wita kona Rwanda rura no ntu ambi wa security ate munene bara twaringire kura utukumiria kwaria kwagaya kuru twerio ngi bate kwenda kuwa untu bukario bawa batheta bawa itubwithi operation no ntu ng'ombe cietu kithe ni batu kuringira kura kwethwa ni MP etu ntaigwa kithete no ntu ginya no ntu ng'ombe cietu ciathira MP wetu taitumu na atuthigirie kiriro kietu wora atuthigirira atutumakire mene tweto murombera tukuromba atuthigirie no ntu ng'ombe ni irathirire thai kaba utugumirira mesie kinyo atuka ikanyungo keri gote kare orekeri no bira murungu akwete gatukwera wangaikete kinya kethira buru iromba rira tukuromba bibwe no otowekera security mbia ke report la Miro TV kuma Ntambo Yegembe North Beta Mukiri Ankonja tukirekana na uturingi atarumo iko mwanka milio ya tiania haraka ribalithu wandia thangatha icio mbunge kiatiganya itiba kutheta no ntuba kuthukanga kwa barabara ile batire kwibwithwe ni thirikari ya county makeria bawete ne berete kuromba MCO Elijah Kimathi kubathendekera barabara wendo atomba kubatethia kulukine bawete te barabara kithuki kinya sibitari cio itina ndawa untubu utuma baeta kuraya kusotunga tabogima bwa mwiri Andams Mutudia Wadrinja no wina ribotie Elia rira inancho kianda ringi na methia kwa luka nkunga Elia rira inancho kianda ringi na methia kwa luka nkunga rira inancho kianda ringi na methia kwa luka nkunga ni akariba thangatha gicigo mbunge gitiganisi bara bachumirite na muthuro na kumereria MCO Elijah Kimathi ikira bagua na twekete nthata ya maendeleo kumana kuthukanga kwa barabara kuma Nyakine mwanka ithu birabi turiaritie ni muse o twere kura ya Elia atinende no ntuni aturire aturimira njira aya tutemera mitaro ekari ya otweka ya na miku yitaira batunya ote mwana kilugiraku mama wengwa okwa ya wenchuluve thai kuru kauni batu tuna minoga Elia aratuterere turantu Nyakine atwenjira barabara athukangia aya kuwa kande ibao ageta ntuba mindia ageta bonga luko nyumba akiwa akakomurika barabara uruare gatumurikite barabara kuma ko githo mwanka Nyakine githo mwanka ko Nyakine Mheshimiwa Kimathi yao sieta Elia imuntu turaetiketi lakini mwankira thai turaira kona ikiroria kia orongo no ntuna kasirie antu bariungo akainja barabara ya riungo na mwankira thai kinya na ariunkuma mitandao ne kona nakia barabara ya riungo yenji lakini kankwire thai kinya muntu akarikia no kwa riungo kimba kai kamata wana mwiri batu turenja barabara na thitangi tukithika mitaro ya enjero ni Elia
ata aturetere into bibi antore batu na atwerererie buru toteminya weta thanga tunere inya totemia otora kuna tenjera ni metaro incharicha chikunekete metaro batu bira to kwenda batu to bethuru mesimu wa to Matthew tore andra yen bumpa la na tractor cia ira utumira nara atuenjera barabara bobo ano ringana na kariba barabara ine tukite Kinyamara kiribo muno kirana baba ito skuru mono nyekuru baba kwethira bakio atatu ana bakithira bena kaita ko mukumba kwethira bekinyende ne chibitari Kinyamwachi agachua batu gatukwaira twana twetete cukuru nega tuwekera mongo tuwaitithia mwana twachokera ngwe na twana twethatu nikuchokera maita thatu wetoria kianda cukuru ende batwe bira tukwenda etotethio na njere kenda twana toto twetabo wega tutekwenda na beto barathina na aciari thaira boka matana icio tha cia kuruta ngwe cia betete myundene njira nyo njira ya watuthukirie pio Elia tutwira kama antu baturo kama twa na ituro bete kuthikwa mtu akua yongo kaka mataona ituro urari mabarabara wa melansi ukauwa urauwa wekira maramu na nurongo thai barabara ne utore ko antu beto nyantu ethingia walelie wone urongo bweli alongwete akauwa nekirete njira maramu na nurongo thai antu atukamata ne ituro muntu na ara mutindo muntu onyankine kana thanga thageta no era wano aba muntu reta wa kithanda imbuata wana mutindwa no nto muntu empare tono ara ukinya county etere arethera kawire na runyonto arauga kakuonka kankwira kwina mwanya yo muntu ronka na muntu rakama bo wato kwenda kuria muntu icio kama akamea kundia mwekuro ntora akamea kundia mware ontora akamea kundia muthaka ontora akamea kundia baba beto na bamami beto nikenda twithira twina utongoria bura butina mpathu makanene atia kariba wembete kwithira bakithora no akauwa ati kumelia ri kumetene mamdege utungata bog momori bwithirite bukithuka ndene wondia thangatha cibitari anene ndene nteru cibitari kuna tegitweka yotheri no ntwetindaga na kinyangarira ri cibitari igita methone ya Elija rito nabo bakura thina bakuinya bate kuona gale ko batethia ambulance na eterenio bate no mekindori tutena makuna tia cibitari nkue atukuona beisi yenye bikibiki tukamata kila keke abwethiro ya kombolangwa eteminya weta muntu ai tu tukumurega nane kwao eta ya TV na akamata itararo nyabatu itonete thinenene we mwakoro kendra inya weta cibitari kunate uteta ureta weta gobithiro ithimi watomwa mekindori no nto Elia inya na atumire inya ambulance iraita ya ntima loi oti ambulance ekunate na inya kunate ni abati kuirieria nyinyo ntonya kana kaka wata monki nio abati ogaikangia ka wandra watima loi endre Elia totio mwenda thai batwe nara betoriongo inya mtu akwa ni simba twekaira ituro twakamata twecinchira irwirura rwa simba tima loi twombwa imethio twangare twaikia mtu cibitari tima loi turera twana njirane nau ekoro ikwagairwo Anthony nyage twana nau barabara no nto murimo yura yote aibo tima loi ekoro enda nkauwa kiondo kwe Elia kakimenyerere sana kire ko twekerete aibo turekoro uringana na bwa karibana ndi bethirete bechete kamwana na kwa baketha bakirita nthata weti na mbere ndene ondio na guchitia bakethera bagicho MC ongora komba kwitha kibaritira ngwe Elia tukwira wote kumenya ngwe cia kwiro kuruta wethetia barabara sarani yo tandracha itamba ukayo kathimira antu barabara watutiire kariu Elia nkwire to launch te muntu ngeti wewenka ibu antu beto muntu akana na twere thina arumire nyethe ate kumba kumea miankekie Elia kethea ote kumea mantu ya manifesto ekwira wandikitero batu tubuthiria turi antu ba community wetu tukwenda ringi kiripotera Meru TV kuma tiene betanda mzimoturia Ibo ya Andams na musiasa Nkuma Faris Kinyua Sami kuma Kiro na risi mbunge kia bore na ruzirite mutaratara kana mubango ya kutethia antu bakoro akiaide Sami awetwa tethi bwa thirikari gutikinya ila antu bakoro barabara maturene na ndi untu botia baraba kwenda tethio bationeto tethio nende na litite mbito kiri thirikari hamwe na antu bawendi bobwe kutira tethio nibo kinyila antu bara bakubatara utethio wandiki wetu wanteto mwende olaibuni na wikira kirore
Batu tuli antu bakirwa nari twejera ndakara nthiguru ndaona kuri antu batiganiritwe na kuri antu bethiritwe batikumba ukinyira utethio para beta wa Windows na Windows antu ekuru ntigwa na akuru ntigwa na tugukara nthiguru twetera twa form CBO yetu twina bonkuruki antu 800 twathithia CBO na tukuthia CBO toja kwerewa kuri antu beri sabu bamo bao batiumba kuma nyomba ekuru bakuru na akuru bakuru baba batiumba kinyanya tweta mucemani batiumba kuja mucemanione na ndi ndoria na ate tukomba kumenya antu bara inya twina bona itu bari register tukomba kumenya status chao ikari atia na ndi twambiria ire gwetwa tour ya kuriungira antu ba mashinani nja na naru ire twambiritie tour eje na tukamithithia all over kila mahali kire nara ekuru baba bari na naru tukurikia kuthiuruka muno tukuriukira antu baba ingi muno tukuriungira nja nyingi muno cia ekuru bakuru para batigi bari ntigo bari Windows na akuru na tukuja kuona mantu jama jara nja ithina nyingi muno antu baba bagukurukira pamwe be na mbajua ciukara bakendaga ndawa cia pressure bangi ndawa cia diabetes ndawa nyingi thina ira cibena cio cia miri kwibo batikumba kuma itandene batikumba gukira itandene bamami itandene na batiumba gukira kinyoka gerio bokeria batiukira na baitrito bari itandene tona bamwe bakwenda wheelchair cio guthora no kenda muntu omba kumara o mearingwa iriwa atiumba kuona gintu gya gukira nakyo na mwire jwe na thina saira ko muntu chindano ngakikicha ko muntu chindano tha ciongwa kethe ikumumaria ngakikicha rira kwara iria kumara enda kuriunga ini nkamumaria na ndaitira abati kuria na ithera ena challenge cia ndaitie kuria nontu jarira tutiurite minga wa tugura minga we unchabe obira kethira kienda kuria bigurawa na ndi twithera twina we jukumu nene kumumenyera bwega nara tumira kunde nkona kwina thina bubwega nontu kwina tuma tweta twethira kwi mukuru urio njara cio cia karire acha na maguru jawe kaija wirio kwewa na nyaka andikiri muntu kumumenyera na nja iwotega ni kwenda utethio ikona kaurucia kaumumare nontu na thina nye kumarua na inkwenda kuria antu bonthe tugerie ni gutethania bara tubairie kumenyera antu baba betu nontu kinya kethera muntu na atigirwe tikumanisha iju mwisho jwawe bamwe batigirwo na bakura mukona mwekuru na atigirwe mukuru na mutigire miaka 20 miaka 30 muntu wa gatigwa agakura akathona ndi ati no tethio bungi na antu baibo tukwenda ku make sure ndene wondi yetu akirua nari nkuona ora antu baba bakomba gukira nora bakomba utetheka kwe baba kwenda kinya pampas nontu bokuru bwa batiumba gucikinya haja andija ndira akwenda kumarua nketha ndina utethio bo kumumaria ya kabiru cia tumantu gwa tukumutetheria mpenda utetherio bubwingi muno na nkaromba utethio bonekana kithirikari tukategaira antu jabau nontu bekwa kunyanda cia blood pressure cia sukari mabati kwa fondi mbecha na batigitenya kandi NHF to muntongire we twarikia kuga na nkaromba ta thirikari komba gututethia atutethia tugari tatu na utethio bungi bungi babumba kuonekana kithiri na tukithirikirio musiasa Muriungi Okaga na ameneretie miario Rais Ruto buni nyuma ya rais kuwa antu baraba kuandamana kana bakuthithia maandamano ya winyange bethire bakirathwa mauro MC Mutonga na utariria Kiluki Muriungi Okaga na ombite kwithirwo aumirite na ugambi bwawe aria ombite kwithirwo akiregana na uge buria president arombire kwithirwo akiuga o amwe na si wa security jawe Murkomen nombite kwithirwa kiuga kuga antu barathwe untu butindene ya katiba ona butiagirite kinyano wanini bwega urimbito Muriungi Okaga na ndingite kwira ana betu jensi kabera tiri batwi mantu ja kwithia nyomba chiantu tifea ana betu na nkaburomba buru maandamano chiendene constitution ya Kenya tutumekea na ndio utalilia leo pambe jana pambe kairi amberia 1 2 twende ibwega urimbito Muriungi Okaga na ndingenda kuga migambo iri thatu ndinire kwira ana betu jensi maandamano jendene constitution ijetekiritwe ndene katiba yetu ya Kenya indi
matuja kuithia nyomba ciantu na kutukinto biantu utobu itikiritwe ndene katiba ato na nkaburo mbatira na betu kerieni gweta bukita na sheria buri ana bathomu ibukumenya maandamano ikuga atia pikiteki ibukumenya ikuga atia andamaneni na bandamane peacefully irete kuthukia gintu kia muntu na iria butikunya gintu biantu. Take an example. Lebo eta kunyangia nande ja Magunas tene magutano. Ura ni investor. Te muntu okuku. Tege ni antu bare andikete anabeto ba merweji. Ketha na kumbitho andikete antu jana 50 63. Nande to kuona ana ba una riba jobless. Ana ba upena pena pamoja komboresa nyomba ciao pena na bao ibote vya ciali bao. Oguo ni ura ndingi kuburomba. Bwenje zina buri ana beto. Tuthikirie ni guthithia maandamano ya heshima jate kunya nginto biantu jate kuringa mtu hizo maandamano yatekiritwo ndene katiba na no mwanka mbegurezi na rule of law itobori gwetekania uria katiba yetu kuga na uria sheria kuga unengenda ku advice pia ndenge undi kwira President Ruto kana bwana Ruto ndenge kumwira atiri mugambo jura araririe goro tokuwa ana baringwa risasi maguru. That is very wrong. Ute mwana rira muciari akuwa mwana ona arathi tiga kinya kuguru kinya katha injara arathi umwethia kionthire kia maisha kiria twemba gwichwira kwa kwina thirikari ebueri kugwata mwana ikethera ni kuona mwana na makosa agaikwo ndene court of law na une constitution ekuga kwa uguo nite gwetekania na Rais Ruto kuwa ana beto barathwe risasi maguru. That is wrong. Na ndio wonde muriongi okaga nkauga that is wrong. Na muntu ro wina mwana wonthe uti muntu tiomba kuga bou imakosa ja manene muno rais wa Kenya araugire ana barathwa maguru. Bou woni kuregana na bu ndio umwe muriongi o tauni eje na mukario North Imenti na mukario Kenya eje na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene Mutindo Jokangangi North Imenti Meru TV. Riboti ni etukira katanta kiri nteto cietu kadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro na kwendera kaita kadho ngi kajuri ni thari mubio murungu mwinenya bitawa Tirimbabu na mwana ni ile wa mathithio okari Paul Ngojire.